Kana anak makutana dindo na makada. Indo magero gemeta namanya kan nama putih. Kadendo na. Oh, edi mai kama putih na gara-gara alipuno pikirku. Makana aja mau betale mapato kalau masih sekolah. Kemudian pigau ki parentana pange. Oh, kuisen nih. Agak sabana nama putih mana nih gemet nih nenek. Aja dolo. Iya roh nenek. Nuna nama putih gemet na pak. Apa? Samula jaji. Beda dindo. Majarana yang lo suruh parakai televisiku di tukangnya. Nasaba, engkau dua tu, ya ro televisi dibolai tiba-tiba masolangi. Maru tak mana siaran. Akhirnya kutiwi kilo suruh parakai di tukang televisi. Dua ngeson aja mah gangkana sini masyarakat nih. Tetapi sayang. Iya ro reporter ede membaca berita mabokoki. Dia nama ngelolo diolo. Jadi kutanya, mana oleh pokor pak? Maka dai, dan penang, engkau salah pasang pakai kasana. Ternyata itu kan besya. Agak malu-malu nama. Engkau anak burane mabo, sidupangi pangiman di subuh. Kebetulan ngaruh pangimang, elok kilo sampai subuh. Jadi makutane pangimang. Anak burane, elok kalau diga, maka dia anak burane. Elok kalau sampai subuh pangimang. Dek toba itu mabo, siaga pale rakaat na sampai subuh. Apa rakaat apa imang? Awah, tonran di mabo. Listen ramatin roh. Jadi listen ro kasih anak burane. Betul na di tengah lalang, si runtuh si jamaah lagi. Jadi langsung maka daru anak burane. Woi, lu kamu kutana. Siagan rakaat sembah subuh. Maka daru jamaah. Tuan rakaat. Allah, disubahan no. Disubahan sama tinro. Iya sendiri. 4 rakaat. Nah suruh kali supangimang. Apalagi kau 2 rakaat mi. Jabahan. Jika bapak-bapak, elok kilo na syeleng anak na makuliah di Makassar. Halo nak, kamu kok di kos nu nak? Elok kado la celek ko, udah nih ya. Dengarnya, iya bapak, kamu tapi Cina aku letuk di terminal lede bapak, hati-hati kita. Kokoro, mega itu pakoci, biasa nala dompet boleh dimundri. Jadi letu na naro di terminal le, tu nang beca nero bapak na. Tapi mengelola di mundrik di tukang beca jadi heran di tukang beca maka dah. Tapi puang mengelola di oloki. Maka dari bapak na. Semua itu lo nusur ka mengelola di oloka masih di simu jadi to dompetku aja bahan. Karena itu tere, setiap engkau tomak gopo di hirlalengi, nagore manang, maka dah. Halo Muri, halo Kali, halo Jika. Jadi harus sopirna dioro, sementara pelari oto, aku tanya maka dah. Ih, garu tulu mau gerai, maka dah. Keluarga aku pas sopir, tenambahan, no, gas bahan nih. Jadi harus sopir, no pelari no oto, no kencang. Tiba-tiba kata ke aju dek na itai tak gala lona tade puluna tabure temena iya mani nese maka data sale uluna elo mani matole pasopir elo ka matole na deki lupu lapor komandan elo kumaga
Elo kamu tamat tentara komandan. Saksikan di video selanjutnya hanya di Pacarita dari Sinjai Utara. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share. Terima kasih. Sampai jumpa.